akavagari k'amafaranga niyo igura ikanzu y'akataraboneka. Niba arakurikiye ubukwe bwa Vestine na Idrissa, ndabizi watunguwe n'ikanzu y'ubukwe yari yambaye, kuko iyi kanzu yo niyo abajejeta franga, ntabwo ari iy'abashakisha franga. Ni gute ikanzu yambarwa n'Abongereza yakanagiye ku butaka bw'u Rwanda ntibyamenyekana? Biraza kuba bito rero numara kumenya neza ko hano ku isi nzima dutuye hari umuherwekazi wambaye ikanzu y'ubukwe amasaha atarenze 5, ikanganya agaciro n'igikorwa cyashyizwe i Bugesera International Airport, kuko iyo kanzu yonyine yari ifite agaciro kangana na biliyoni 2 z'amadolari ya Amerika. Kandi byose biraza kwitwa inzozi nutarangiza iyi video, kuko mfite gihamya nyinshi ngiye kukwereka utigeze werekwa n'umwe ari we wese. Kwa kundi wabona agaseka amwenyura areba Idrissa kana ko mu jisho, burya yari yambaye ibyo twakitiranya na zahabu. Byantwaye amezi menshi kuva ku munsi w'ubukwe kugeza aka kanya nkiri gukora ubushakashatsi bwimbitse akantu ku kandi kw'ikanzu y'akataraboneka, kuko naje gusanga burya iyi kanzu ubona idakodeshwa ahubwo iradorwa. Ni ukuvuga ko wishyura ipinda ukagenda bakagupima bakaza gukorera ikanzu yihariye undi wese atigeze yambara. Niba rero warabonye Vestine Mwiyi kanzu, bivuze ko utazigira ubona undi wese wambaye ikanzu, kuko nuzagerageza kubyigana ntibizahura 100%. Iyi kanzu yo mu bwoko bwa 2 in 1 yantwaye hafi amezi 2 yose nyigaho akantu ku kandi. Ni bwoko ki? Yambaweho nande? Igenewe bande? Igura amafaranga angahe? Kuki se nta wundi munyarwanda uragaragara uyambaye? Ndaza kandi no kukubwira ibyamamare birimo nka Kardashian wambaye kwikanzu ku munsi w'ubukwe bwe. Uyu we numero umugari w'ibyegeranyo Wakanda Dore official. Ibuka gukora like, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza rero bibera hano bitazigira bigucika. Ubundi Vestine kanzu yaserukanye mu bukwe bwe ni 2 in 1, ni ukuvuga ko yifitemo ibice bibiri. Binavuze ko niba warakurikiye ubukwe bwose, Vestine muri reception ubonye ko hari ibyahindutse, bakuyemo 1 asigarana 2. Mbere yuko nza kukubwira akavagari k'amafaranga igura, reka manze ngutembereze mu buryo bwihariye uko yavumbuwe, kugira ngo ibi kanzu y'abajejeta franga kuri Rwego. Ese ubundi ninde uyidoda? Ubundi ikanzu y'ubukwe y'umweru wedding dress ifite inkomoko mu Burayi, cyane cyane mu Bwongereza. Aha ni mu kinyejana cya 19. Umwenda w'umweru watangiye kwamamara cyane ubwo Queen Victoria yarushingaga mu 1840 akambara ikanzu y'umweru. Icyo gihe byabaye ikimenyetso cy'ubwiza, isuku ndetse n'ubupfura. Uko imyaka yagiye ishira, iyo kanzu y'umweru yatangiye gufatwa nk'icyubahiro cy'abageni ku isi yose nzima dutuye, bituma ikwirakwira mu bice byinshi by'isi nko muri Amerika, Afurika n'ahandi hagiye hatandukanye. Vier cyangwa se benshi bazi nk'agatambara ko mu maso, ivoire, nako gafite amateka akomeye mu muco wa kera. Kakoreshejwe nk'ikimenyetso cyo kubaha Imana, kurinda umwari n'ubusugi bwe, ndetse no kumurinda amaso y'abamwifuza. Uyu munsi ikanzu y'ubukwe y'umweru yerekana ibyishimo, isuku n'urukundo. Nubwo henshi ku isi abageni bambaraga imyambaro y'umuco gakondo, ubu benshi babihuza na wedding dress y'umweru, bikaba uburyo bwo guhuza umuco wa kera n'ubu. Mu muco nyarwanda ho hari ikanzu idasanzwe, itari yo kwambara gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubusugi, icyubahiro n'ubwiza bw'umukobwa. Iyo niyo bita agatimba, cyangwa se benshi bamenye nk'igisonge. Agatimba si umwambaro usanzwe, ni ikanzu ihariye ndende kandi iteye ishema. Kera umukobwa wabaga ugiye gushyingirwa niyo yambaraga, nk'uko abandi bake bo mu bindi bihugu bambara imyenda y'umuco. Iyo umukobwa yambaye agatimba bivuga ko yinjiye mu buzima bushya, nk'umugore ugiye kubaka urugo. Nubwo wedding dress y'umweru yamamaye ku isi yose ndetse no mu Rwanda, naho ntihahejwe kuko benshi mu mihango y'ubukwe bwa Kinyarwanda abagore benshi bambara agatimba nko guhuza ibihe bya kera n'ubu, ndetse no gushyira hamwe amateka n'iterambere. Agatimba si umwenda gusa, ni isura y'ubwiza bw'umukobwa nyarwanda n'amateka y'igihugu.
kandi ni ikimenyetso cy'uko umuco nyarwanda ugikomeza kubaho mu buzima bushya bw'abageni uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ese waba uri kwibaza impamvu ubona abageni bamwe bajya gushyingirwa bamwe bakambara ivara abandi batayambaye? Ubundi ivara cyangwa se agatambara gatwikira umukobwa mu maso, mu muco wa kera umukobwa wari ugiye gushyingirwa yafatwaga nk'umwari, umuntu utarubaka kandi akenshi bikumvikanisha ko atarabyara. Ivara ryamuteraga icyubahiro, rikamurinda amaso y'abantu bose ndetse bikamurinda guterwa isoni. Ryari ikimenyetso cy'ubusugi n'ubupfura bwo kwicisha bugufi, umukobwa akaba atiregura cyangwa ngo yigaragaze imbere y'abaje kumureba. Naho aha dufite umugarukiramana cyangwa se umugore wabyaye ariko wagarutse mu bukwe. Mu Rwanda rwo hambere umugore wabaga yarabyaye ntiyabaga yemerewe kwambara ivara kuko ntibyari ngombwa kumutwikira nk'ikimenyetso cy'umwari, ahubwo yari yaramaze kuba umugore, bityo atari mu rwego rwo guhabwa isura nshya nk'uwinjiye mu buzima bushya bwo gushyingirwa. Ibi byose kandi bigaragaza ko ari umugore usanzwe uzi inshingano z'urugo, ntabwo yari agikeneye guhishwa cyangwa kurindwa nk'umwari kuko yari amaze kuba mu muryango no kugira izindi nshingano. Gusa icyo wamenya, ivara si umwambaro gusa, ni ikimenyetso cy'imiterere n'icyubahiro cy'umwari. Kugira ngo hatavangwa ibimenyetso, umuco washyizweho itandukaniro ry'umwari atwikirwa ivara, nawe umugarukiramana we akambara agatimba gusa ariko ntatwikirwe mu maso. Mu gihe cyo hambere ho agatimba kagiraga agaciro gakomeye cyane kuko kari gasanzwe gakorerwa mu myenda y'igitangaza nk'ibitambaro by'amasaka cyangwa by'indabyo zikoze mu buhanga. Ubu agatimba gahenze cyane ni agatimba k'amasaro cyangwa agatimba k'injyana y'abami gakozwe mu myenda ikomeye cyane, silk, satin nziza cyane ndetse na brocade. Aka kambarwa mu bukwe bw'abifite cyane, bamwe tuzi nk'abajejeta franga nka Vestine Yambaye. Nubwo kandi mu bukwe bwa kera wasangaga agatimba kaguraga 100,000, siko bimeze muri iki gihe kuko ibintu byatumbagiye mpaka. Dore ko ubu hari agatimba gahagaze amafaranga angana n'igikorwa cyashyizwe Bugesera International Airport, kamwe konyine kagura biliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni wedding gown yaturutse mu Burayi. Igiciro cyayo mu Rwanda gitangira hafi ya miliyoni, ariko gishobora kurenga miliyoni 5 ku makanzu agiye agezweho cyane cyane yatumijwe hanze. Nitonze cyane nka marayika yanabajije ibiciro by'ikanzu ya Vestine ayigura, bambwiye ko ihagaze byibuze miliyoni 3 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Dore ko kandi aya makanzu ahenda bitewe n'aho wayiguriye cyangwa se bitewe n'inzugi z'imiryango wafunguye kugira ngo wereke abandi itandukaniro ry'ibyo batarabona. Aho niho bose baboneye Vestine barangije bati bishoboka bite, ikuwe he? Nyamara kandi disi ntibari bazi kuko bavuga ibyo byose ari bitugereranyije n'umuherwe witwa Angelo Baby. Uyu Angelo Baby yambaye ya Dior kuko yabashije kwambara agatima gafite agaciro ka miliyoni 31 z'amadolari ya Amerika. No kuvuga ko mu Manyarwanda ari biliyoni 44 zirenga n'utundi tumiliyoni n'udufaranga tw'ibihumbi tudashatse kuvuga. Mu 2015 Ishangaye, umunyamideli akaba n'umukinnyi w'ikinamico Angela Baby yakoze ubukwe. Yambaye ikanzu ya Dior yakozwe mu mezi 5 yose, irimo ibisate 7 bya tire, indabo nyinshi zifite ireme kuko kuzishyiramo byo byari ubuhanga buhanitse, ndetse ufite n'umurizo ufite metero nyinshi. Agaciro kayo kari miliyoni 31 z'amadolari ya Amerika, ariko ntibyari amafaranga gusa, ahubwo byari ikimenyetso cy'uko ubukwe bwambukiranye imyaka bukavamo ishema ry'umuryango. Kandi umwamikazi Letizia wo muri Buhespania yambaye we ikanzu ya Manuel Petegez ihagaze miliyoni 8 z'amadolari ya Amerika. Ubwami ntibwambara gusa kuko babusobanura amateka. Muri 2004 Letizia Ortiz yahindutse umwamikazi w'Ubuspania yambaye ikanzu y'ikirango yakorewe na Manuel Petegez, yari ifite ibitambaro by'urwa zahabu n'umurizo muremure wa metero 4. Iyi myenda yari isize ubuhanzi, ariko nanone ni ikimenyetso cy'uko umuco n'ubwami bidapfa, ahubwo byandika amateka mashya. Serena Williams we yambaye ikanzu ya Alexandre MC Queen, yo yari ihagaze miliyoni 3,500 by'amadolari ya Amerika.
Serena Williams, umugore ukomeye mu mukino w'isi, yahisemo ikanzu ya Alexandre MC Queen ifite ibitambaro binini, umutwe w'urukundo n'ikirahure cyerekana imbaraga. Agaciro ka $3,500,000 z'amadolari y'Amerika. Cyari nk'igihamya cy'uko ubushobozi bw'umubiri bushobora guhura n'ubwiza bw'umutima bikabyara ikimenyetso kitibagirana. Uyu yitwa Priyanka Chopra, yambaye ikanzu ya Ralph Lauren ihagaze byibuze $2,000,000 z'amadolari y'Amerika. Kuko gihagaze byibuze $2,000,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubukwe bw'inkuru ebyiri, Bollywood na Hollywood. Muri 2018, Priyanka Chopra yambaye ikanzu ya Ralph Lauren yuzuyemo ibikoresho bya Swarovski, ariko ntibyari amabuye gusa, hari amagambo n'amazina y'abantu akomeye mu buzima bwe byari byanditswe mu myenda. Iyi myenda ya $2,000,000 y'amadolari yagaragaje ko urukundo rw'ukuri ruba rwanditswe mu mutima mbere y'uko rwandikwa ku mabuye. Uyu yitwa Victoria Swarovski, yambaye ikanzu ya Michelle Tsanko ihagaze $1,000,000 y'Amerika. Umwana w'umuryango w'amabuye ya Swarovski ntiyashoboraga kwambara ikanzu isanzwe. Ikanzu ye yari irimo amabuye 500,000 bya zahabu, irema urumuri n'ikuzo. Agaciro ka $1,000,000 y'amadolari y'Amerika ntabwo byari igisobanuro cyayo, cyari uguhuza umurage w'umuryango n'urukundo rwe bwite, nk'ikirahure kibika ibihe ndetse n'inzibutso zaranze ubwo bukwe. Uyu we ni Kim Kardashian, benshi baramuzi, yambaye ikanzu ya Givenchy ihagaze byibuze $500,000 y'Amerika. Ubukwe bwamamaye Florence mu Butaliyani muri 2014. Kim Kardashian yambaye ikanzu ya Givenchy yari ifite umwimerere n'uburanga bwa kera. Agaciro kayo kari $500,000 y'Amerika, ariko iyi kanzu ntizibagirana kubera igiciro cyayo, ahubwo kubera yahinduwe uburyo isi ireba imideri y'abageni, ihuza ubusirimu n'uburyo bugezweho. Nubwo kandi ibyamamare bikunda guhitamo iyi myenda ihenze, bikibagirwa ko nyamara ababyambara umunsi umwe, kandi hari n'ababyambara mu masaha. Byose barabirenga, bakibagiza ko hari n'igihe batandukana bitewe no gukora ibintu bihenze nk'ibi. Nta wakirangagiza kandi Abanyarwanda nabo baserutse mu makanzu ahenze mu bukwe bwabo, ariko nyamara kandi ntibinamenyekane bitewe n'uko benshi badapfa no gusobanukirwa iby'iyi kanzu y'agatangaza yambarwa mu bukwe. Vestine nawe numwe twashyira mu bahanzikazi b'ibyamamare byagerageje kwambara ikanzu twakitiranya na zahabu, bitewe n'uko ari mu Rwanda, dore ko bidakunze kubaho na gato. Mu by'ukuri imyenda y'ubukwe twabonye si ibitambaro cyangwa amabuye y'agaciro gusa, ahubwo ni amateka n'ubuhanzi ndetse n'ubutumwa. Buri kanzu yose ifite ikimenyetso cy'urukundo rudasanzwe, icyubahiro cy'imiryango n'umurage uzasigara mu mateka y'isi. Ubwiza nyakuri ntibupimirwa mu mafaranga cyangwa mu makanzu y'agaciro, ahubwo bubarizwa mu butumwa n'urukundo biri mu mutima y'abakundana. Dore ko nubwo amafaranga ashobora kugura ikanzu y'akataraboneka, urukundo rw'ukuri nirwo rwonyine rushobora kugura urwibutso rudasaza. Ese wowe ni iyihe kanzu yagutunguye? Yaba ari iya Vestine se, cyangwa n'ibinganya agaciro n'igikorwa kiri Bugesera International Airport? Ibuka gukanda like, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza bibirano bitazegera bigucika. Nje nita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.